กันว่ากับจิงไตรบันปันแห่ยากรันวีจองกากาศเลียงซุนชิลองและในกับชิลองแอร์พอร์ตกับบันหารอยกันยาชิกมันสมบูรณ์เมนทรีรังบะกับจลาอุบะสเนียวบาลังดาร์อุบริเป็ดลุยกันนาทรานสปอร์ตอุลเป็นเต็มบักจิงสังเกตกิเลียงซุนบันเกตยากินน้องเล็ดน้องวันกำได้นักดาวจังกับจิงเป็นไตรหากเตกากาศเลียงซุนHabak ran cekilat pathai kubor haka arpo nyo terik ukula lengkot arjar pusan ubak Sniaw bahalang ulaong bakat ba kajing tray kadang peteng kiwi pat kiling soin ru kindang peteng ban kit ya kinong let nongwan kumba kalong barabor hababen rap ulapen paru ya kajing kerman Hadien lain de Snem ka sarkar Jylla kan sala ban wan ra da ka ling soin ka bahe haka teka kat ling soin bat kane kan wan ra ru ya kijing kala haka Jylla. Yeah, obviously maybe in very short they will float Tandar also for the airport for expansion. As of now, as this expansion work is going on, so all the flights is cancelled? No. They're all as usual only. We won't touch the present runway, no? Maybe that cancels maybe for few reasons, not for that expansion. Not for expansion. It won't disturb that moving. Well, last time you had conducted a review there. Yeah. We've heard that from the Meghalaya side there was some problem as far as the land is concerned. No problem at all. No problem at all. Even this last few 3-4 weeks, CMR's call meeting, no, at this level, along with the defense, along with the airport, everything is clear now. We are just planning to move ahead with the work only. Everything is clear. Hopefully, I think within 2 or 2.5 years, big flight will land. Then it will be a big game changer for the state of Meghalaya. Hadien, Paidbah ki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya